رمضان 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 يا حبيب. علي مولا علي مولا علي مولا علي مولا علي مولا علي مولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا سيدنا حبيبنا ومولانا أبو قاسم مصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تنيا بانون الدنيا زاها سلما دبه بام دي مسلم شبان بدنيا نيانغزو تنيا بام بار ناوني oyiko puni ko chekatinya via karpana yuni pal puni katinya via pana gol shadin ya gol gahandu de lala yuni ma puni katinya ba mal shilfi yalanga neti banwale ahlul bait jonledin bi tamale min tutundara maulana shehu abdul mumin darhu shilbiya via yalanga neti zan yuni wa tafsir tana yan para bi aklu kamzaha NTV zone dala tafsir wa de nyaladin men tab anab muhammad pubu no dol sugu solzo ayuni wa tafsir wa atadala fatama oli yalamani chan shamma karatum na tizan suratul waqi'a sonna ala suratul waqi'a ngo dinyala qur'ana puni suru shanga dum mala anfani pam na won balage di shaltu suratul waqi'a ngo puni karbi panju ame oborna muslim za hadidi da anfani yunu ngo kama man ka bangwatam NTV ahlul bayt tafsir sa tafsir shanga dum pal pa ya kapwe to banzulam pa his excellency Dr. Alhaj Mahmoud Bawriya o pang mon puni ni nawo yiko puni kala la tafsir ngo karyam pagana wannan shamma na wonce ka musulmin nin tagle ka suru na won so mun yo bulbuna o bulutiti na wonce ka sam yo ne sam yo kara paya ka puhra ka pangsra ka tira a cika ban matam ahlul bait tafsir NTV zo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tuyura